Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka senjuk kirang ba shnong na ribhoy. Haka arpau terik kidalit bani kendo e usembut menteri rangba ka jela uba Preston Tensong. Hadian bakilawan bani kendo e usembut menteri rangba uba penwan bor seliang sekretari senjuk kirang ba shnong ribhoy. Ulaong ba kajingwan e kendo e usembut menteri rangba ka de halor baki rangba shnong ki ai kajing kersha ne ka sorkar. Bante ye ka 7-star hotel ha orchid umyam. Haka bede bat ka dawlan lumpong deng na kalyang ka senjuk kala ajing mut. Ye usembut menteri rangba ban sange eno namar ka jingki kiriu 8 Mariang Henry ka jingte ka 7-star hotel ha orchid kan ya chakman. Habede ka jingterwa uba asnya balang dhar banra no ya ka hotel shawa aijer na kalyang uba penwan bor ula penpau ba ka project ka bedai bandan hapo ribhai district kadi bandan ben haribhai. Uchairman ka senjuk rangba shnong ribhai uba bibi makdo uli thu ba ka jait menriu ribhai menchwa kala yam brio shisian hausnam shijak nai spa 100% namar ka jingdan ya ka umyam bakila dulut ya ka rap karyang jongki bat kimyo e ka jingarap pisa ka baki de banyo kumta habede bat ulum pongdeng ka senjuk ka lekran ba ka nuk project ka bawanra kamde banlong ka daw jong ka jingyam brio kumta kilakentu ba ya ka project halum pongdeng de ban sangi ano bat nakaliang usembut menteri rangba ula kular ba ya ka project ha ulum pongdeng an sangi ano. Itu nak kalian jongka senjuk di rang Bashnong Riboi District mentakan sengi ilawan yang kapan yang kenduk ia se Kinsong ibadai Deputy Chief Minister jongka ni kajela kejungi. Tiga jingwan kejungi akan dikasih tolong ke bidai pakai nika isu ke bidai pakai bansna bantai akan nika 7-star hotel hapo umyam. Tidak kalian juga senjuk kumborong bercakata ngidang sabjar ke bidai isu ngidang yawat punya ya kabidi pakanika jitemu jong sarkar banwara ekanika 7-star hapo umyam di hadian kejengikan kejengi ngila ai jumut bayakan nika 7-star hotel ka senjuk ka kerjaan ya ka sarkar bahkan ya chakmat ya kejingte nama hadian kejengi ya keren kejengi isa prestun ila pensai ba bante ya kanika 7-star hotel kadai hakanika jaka kemudian lupa kanika orchid kumbolong mata di kumbolong mata kanika orchid daki potli kisnem kalayat kalator batkan sepoi gesgi pakan sa kan sa khalem no tiswa pakan sa khalem na kalyang jok sarkar kala penyo ya kanika project bakin te ya kanika 7-star hotel hang te pok yam kebadan kanika orchid menta tidak kalyang jungi ni ai jing kersian bai kanika project ka bakin te kanika lai po akar bakan ya jok khmat bat hakabi bat ulum pongdeng kumbang yu bana kalyang jong ki ni ki riwit mariang kila persyajur tiga kapan kalian jungi kesenjuk ila ai jumut cak sarkar kalong ba ya ketika lumpong deng kini i syah support mata ba kalian jong isa perstunru ila menjur kata ba ka project ka bidai po lumpong deng kin sange syah handre kajingte ya ka 7-star hangte po orchid hotel kanya chakma kata ka digi percaya ke jong isa cipun ki ngilio e kapan ya keren ka bidai ba kani project ka benengkong ka ba ngis ngutu ba kajing ai jing mentoy kalong nak benta ki stakeholder tu ki nong chong snong kumagitip kita santli kita basnong ki baha pokok kanika umyam area kawan kalian jungkiru rangkat ka senjuk ngiliyo panikran ngiliyo e kabanya tai ha kabide kanika project tindak kalian jungkiru kimpa baka sokar kan rakno namar kumui ba kidon bun ki nong nikmat ki bala offer ya ka jaka ka jungki ngi menlin bisnisni deputy CM masnya balang dhar ila dep panterwai ke jaka banra support waje di ka project kepada Riboi District ki ka ngikwa apa kandi bandon hi Riboi District namar kam di tang umyam ka bagidon ki jaka gidon ki ki jaka ki ba la misna ya kata ka jaka song pengat nalor jong ka orchid nalor jong lumpong deng i bakadon ru hang tempo nong mahir bat ki jaka spo bernihat gidon ki jaka ki babiang dina kalian jong ka Riboi District senjuk kirang basnong Riboi District ngimkwa apa kani ka project ngindu no na po ka Riboi District bat kawi pat kamat ka bangiyo panikan kalong ba lengba ka jingwan jong ka 7-star hotel hang po umyam kanyara bru na gabanta kini ki tourist namar bangidon ya ki airport po Riboi tinang ta ki tourist ki bawan po umroh airport kumbolong mata ka sarkar kala penmang pisa ban penhe isu ya runway kam kali ya chakmat dia gembut pala lada kiwan ban sangkai jik ni kiri jungi gembut ba lada ki hara po airport ha po umroh airport kala penjanya ki ban song ban sa hang ni po 7-star hotel ka ban station hang ni po orchid umyam di kita gede kimat ki bengi keren bat nang ta susu ka jingikan ke jungi isa prestun ila pensai bu ba ka jingete jong ka sarkar ka agreement ka bagite bat kini kinong penya ya kanika
touch hotel ka pagi sate pok yam kalong ba ki kwa ru ba pen kentiu ye kini ki marep ki bade ki organic ka ba nakaliang jong ka touch hotel ha ba ki sim ye kini ki jingbam ki ban siat ha ka pok touch hotel kemut kin sim be ye kini ki jingrep ki bami lang ba kini ki nongrep ki ba klem pen kam dawai sebo Tekan ni rukan yarap namar kumpung itip bakandai 4% hapor boy district hi kide ki em dak kamrep kamrang dileng ba kajungwan jong ni hotel kumut kan yarap sisa ye ki nongrep kamtam kum hapor boy district ban kentiu ye kamrep kamrang tengi ai kuble sibun ye ka sarkar MDA ka bala sim kya ye ka benta bat ka bungi kereng sai meta kasih kolong baya ka laipo akar ka bante ye ka 7 star hotel ngi nakaliang to kesenjuk ngi penpau ni bakin yat semat behar he bini pat kalumpang deng kini shwa kat hadu bangini yo penbek dak muipat kita kide gimat ki bana kaliang to kesenjuk kirang Pashnong Riboy district ngili yo panikan mentakasni but is a Peter Song ibade deputy chief minister jong ka sarkar jilah ka joni aga jingi dei bat kenika dam bumya ka jat menri Riboy jong in chwa ka yang bri sisin house nam hat kandai spa rupsan kala don ke jingi bri besar kai namar artli gidau kadau ko nangkong kolong ba itu ki parlok setu ki basa setu ke benta kila dulot ya kilang kharap yang jongki kinong teman ki bagiyo kila du namar bali ladan ya te gadau kabar kaba kajing yang bri kolong hatu por ka dei ba kimyo ya ka compensation kumba gede hok kanyo te namar ka gadau ba nagalyang jongi senjuk Pashnong inong ba ya kan no project ka government kawan ra kam dei ban long ka dau jong jing yang brio jar jak ban rio namar kata ngi kentu ba ya ulung pongdeng ngi dei ban sangi ano scrap no ego project ulung pongdeng Henry na ban ta ki wei pa ngi kwa ba ka Riboy district kanyo jing to